ake sibheke ngapha ngenitshela ibhomu ukuthi kunenqwaba yabafundisi omkhlisela wabushozi kunenqwaba yabafundisi asebahamba emhlabeni bebulawa ukuthi kwathethe ukumenyiwe emsebenzi kaNkulunkulu umama wathi awumi mayiqeda ukuthi awuyi wahamba kolalwana ngoba bonke abafazi abafuna ukubulala ugcobo bafuna ukuthandwa uba nabantwana abaningi nokuthi indoda kuyona umfazi wamfundisa indoda unikela ngayo uthi uNkulunkulu nama kuyena wami wabazalwane bese izingane zakho abantu abami thina sinababa la endlini nangu baba wethu bese ubaba wethu ebhodle endodeni ethi balansisa umkakhe abantwana ibandla yeke abaningi bezwe mase kuphele yonke into late nithola iDVD ulayini leke izikhulumayo yohamba ibanga elide emhlabeni msana ufathuza ningamlaleli okhuluma kunjalo angikhuluma ngabana endlini bonke abagcotha abagcwele endlini abafihlile abanezikandala yekani makufika umuntu ozokhala kuwena ungamtsheli ukuthi nawe wabheda yebo thina sigcotshiwe nje kunezipho esazinqoba khona ezasehluka njalo ya yama status ke le sengelapha naba sezindlini sigcotshwe nje ezine sazinqoba ezine sala laphansi sathi silele sathi inkosi yami uthini wathi vuka uzithathe yebo kuyisho lento mangalazi ubizo yebo uhlala ngisha yeke umgcotshwa kaNkulunkulu ngahlala nonxumalo bese khwipha oke wahlala nami hour ngithi igeja asilidedeni Isala ngitshela bonke laba namabandla ahluphayo lento omona alamandla ahlupha ke mawuthi uyibandla selihlupha kulanda umphotho omncane mina ngidrayi le ibhasi ngiyibukile Nkosi yami Yozufe uhlushwa abantu engabe uqondisa ibhasi kanje sasihlanganiswa uJehova mawuhlule ukulayela into esiyenza la Nkosi yami yebo kune statement esingathandeki emasontweni esitumzana akaxoshwe esontweni ubudomu lobo nje no bathi akaxoshwe umuntu oxova ibandla yebo ukuze angalimaza abaningi njengalokhu uJehova nje amabandla enza abamaningi uchaza njengoba usixova ndawo yena wala ekhaya fana nokuzeka umuntu ongena wakho uhambe yobiza efuna lo muntu amfunayo lapha wena umzana uhleli kanjani endlini ujika abanye and two umuntu oshiya ibandla uvama kuba namademoni methanda ukulimaza nabasele lethi fana nsene umuntu ongalunganga oxova ibandla kodwa wena mawumemezela ukuthi hayi mina ngihlukana naye kusasa uzabamba wena sopheka ibhodo namhlanje ngizokushaya umoya kubantu abaningi ngizokulapheka abantu abaningi sophuma siheleza umoya la masehla manje ngifuna wonke umuntu kube sober la sibizwe ngecebo elikhulu angivale ngalamazwi malinga sathandaza ibandla liyafa yebo umntwana kaNkulunkulu ongathandaza ufana nenhlanzi mayikhishwe emanzini ayifi semthami ichela kancane iziphele yebo kazi wagcina nini ukuthatha ibhande njengoba ulamba ngo9 uthi uqale fasting kunamademoni angakusabi ngoba usazila ukudla makhohlwa njalo thina sonke sigcwele endlini mangibheka u99% ola kule ntaba le sasingena lutho saphiwa uJehova ukudla kodwa namhlanje sidla singabe sisacabanga kazi wagcina ngolosithathu nje ngigole ekseni kuze koshoni la khona abazana bandla bagcwala uzamademoni baphupheka bethandaza wagcina ukuzila ukudla Jesus oh yes wagcina ukusho endlini udlula umuntu uBishop Sosibo angqongqoze endlini kuthiwa hayi njengoba ehleli lapha endlini nje leke evale ngo6 yebo fika abantu laba bathola uzulu imizi abantu ngo9 kuthiwa hayi njengoba ehleli lapha uleke eqale ngo6 nje my god ovule eminyango kungavuleki makwenzeka iphutha wangena datshulwe inkazimulo yebo namhlanje sithandaza sicupha amafoni eCalifornia uye